natulan bereng badega. Nak boru sahi kan ngaman kerja wihuta. Aja itu kerja ni halak nak boru siare. Oh, ngabigara giling berarti na iso dua ka giling ara ka rejo. Ngabigara giling mga rato. So boto pe menang na isa ka giling na. Aray iban na taksong Ulo set jadi boto ho naman kerja wi mana. Berarti kan na ka rejo wi do giling mga rato wi. Oh. Ay kan sama na hubigi berita na o pa giling nga berarti piga na ara yung piga ng mga rato masa na ni boto ho baru sak Sinamor tulo, sinamor pati, may huta. berarti nga dua ka rejo ay o pa giling nga hubigi. Berarti nga siya giling nga. Basa na ni boto berarti tong no ka rejo wi do giling nga pangaratuan. Jadi hope, hindi ba na paborha inong mo sa kita ko. Hindi ba na paborha oma mo do amo mo sakitan. Asa boy do. Oh, di ba natulan? Sedai pinatulan. Etik na berjuji do laki manang na marah laki manhud jadi. Atoy mak so ni do mo do Bego laki. Sedang so ni do boleh pangaratuan non. Manangapi ula jol maidang boy ya sura-sura na song-song ay go ula jol mo ni pangaratuan non. Hindi ba na dokon. Beragam minna iula dak pola sepe bawa ni ngakap tayo ulan ni bawa kerja bune de benatulan imana yang morai hutat tak mai berarti jago to kerja ni gelengai dah berarti kay beben hepeng itu ada kerja gelengai ay kuliah di bang gelengai kuliah natulan jago ben herak kami nang hutat dari halaki mana yang tersohor naik Be perhutai ti pare masih rotu jo bener laki mai. Memang bulungan nasi ni jual mai harama mora baik permamora do. Nak percuma mana kasih kolana kageleng ini selilingun. Apa boleh binering ati na selilingun ati mana yang berada. Space. Mga semangat do laki na julo ka pengulan na pedang ado. Si boto hodo pe na julo. Pagi-pagi di pengaman itu kijabu ni jol mai dan masih di boras itu. Pesanari. Boto nak tulang dohor ada jul. Puasa dan binoto bisi di betinggal. Itu ati nak tulang. Nere boto di mana si jol mai. Api iba lalu jebe pak Jakarta mangaratkan sama nak pengen iba. Ima bulungan nasi jol mai. Jadi atas yulu ya jar maragal lengai ide benet terhato asea belum gaji anak kali juga lengai ada gaji nak iteri kiri itu maknai makanya terus bangun maja bunai asa terbodoh nak kali juga lengai pangarat tawan kari juga dia pengen berarti dahulu di kelengannya lima adalah tulang percuma mana tak kuliah apa yang songoni don nak tulang bodo sukses di Jakarta bodo suksesan nong adong hepekku tertongosok kudu tuh taga nak tulang tuh hala oma dok bapak. Iya tong makanya boleh jari-jari nak tulang kok kareja tong terhicaho, unang malas. Boleh jual mana hica teratok dapatan japalan na lomaki. Oh tulang. Alay boleh jual mana malas do, setaku ima jual ma boleh jual mana hica setaku aku pemanu do baby ngalai mana berhubas. Alay boleh jual masih malas. Sampai bisa mata nyari satu nami tok mata nyari saya lalak hudan nabudu oma akajol mana sulu hasia alai bulu akajol mana hasia ikor reji di mana nunggu hatok di ngok waktu ngunang malam saya gua rama masari ikan ada nuhatannya kena tujuan dulu itu imannya sana kau na duit lulu na sana di tangan duit ina HP ba ngaluji ba sana tutukan din na si buka lulu ma jalahi ma ina ni jalan do alayo pagka kalake lalaki may tuhan ni duit so ano duit ba mga ni pangaratuan madingan-dinggan ko lu nak tulang tanya ko asal dapat kerja nak tulang Ji, bel-belha tengah mana nak tulang nak kadena. Tengah mana biar lu jadi biar. Ini berarti nak tulang. Kening bagi pangau do akadongan isi mangopi ya kayak kuli-kuli. Ji butong lu nak tulang. Lu suruh biar anak mama aja mana mah aja. Nang Tuhan aja percaya. Sangat nasi
kan